ማይ ዳቦ ሲጊፍት ያፋዳ ሳከሳ ኦርቴሊጤ ጉጉጋ ጆሌኮ ካውፊ Kayak ini मेरे को सभी नहीं कहेंगे ना था खैर गाउट और खैर गाउट और खैर अभी खैर गाउट ah kayak gaut so you can Oromummaa tulluu iyyaarikoo seetee iyyitee caraantee kan kuffiftu Oromummaa ganda bicuu seetee kan dhiphina aboottee keen safartu Oromummaan hundeen qabu seetee kan irree agabuun harkistee buqqistu Oromummaan jirma hidda dheeraa Oromoon immoo hayyuudha hayyuutumaa seeraa miti Oromoon burqaaree fuufiniinte kan irrajjata kabeelaan booroftu kan balfatti guuraniin xuroftu kan ukkaansan goggogdee hongoftu Oromummaan galaana haroo dhangala'u dambaliyaa gannaa bonaa isan beekne gu'u Oromummaan miti gaa dabalata foonii kan qaltee tarsaastee keessaa baastu waatti daatee warraaristee kan baqaqsitee hodhitu lilmoo kee wallaalummaan doomee waraantee kabeebsitee kan suphitu miti Oromummaan ጋይስ ልጅ ሲያድግ አእምሮ ይቀየራል እንዴ? በጣም እኮ አስቸገረ። ግራ ቢገባኝው ቼክ አድርጌ እናቶቻችን እንደዚህ ተሸክመውን አረም ሲያርሙ ገበያ ሲሄዱ እኛ ሽሽ ብሎ ያስተኙናል። እንቅልፋችንን በዛ ሰዓት ይመጣል እንተኛ ነበር አሉ ድሮ። እነዚህ ግን ቆቅ ያሁኑ ልጅ ይኸው እንደምታዩት ይኸው መብራት ያለ አታ ተኛልኝ። በጣም ልጅ ሲያድግ ከባድ ነውና ጎበስ ደግሞ እኮ አቀማመጥ አይችሉም። ያው የዘመኑ ልጅ ቀለጥ እኛ እግራችንን ከፈት አድርገን እናቶቻችንን ወገብ በደንብ አድርገን ነው የምንይዘው። እነዚህ ግን በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው እና እንግዲህ ይህን ይመስላል። ምናልባት እንዳይወድቅብኝ ብዬ እየፈራሁ ነው። ጎበዝ ለማንኛውም